Dragi gosti Hrvatskog bala, dragi Hrvati. Iako u ovoj godini, u ovom letu, naš Hrvatski bal u Beču je samo na virtualnoj bazi, smo se mi kao firma Cargo Partner odlučili da ćemo i nadalje biti šponzor ovog našeg hrvatskog eventa. Ja se nadam da ćemo drugo leto biti svi zajedno živo na balu. Vama svima srećno novo leto i puno zdravlja. A za sve mlade od vas koji imaju interes za posao u logistici, slobodno se najavite na www.cargo-partner.com. Lepa hvala i pozdrav.